کارکردی بین قطار زراعت‌های پالزی از آن جمله کدو، تربوز و خربوز در خواجگی‌های دهقانی سبزوات جمهوری از مسئله‌های مهم و عامل فراوانی حاصل می‌باشد. با درک این مسئله، بختیار حاجیوف، نامزد علم‌های تکنیکی، آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، کلتیواتور اونیورسالی برای کارکرد بین قطار زراعت‌های پالزی را کشف و معرفی نمود که برای خواجگیداران کشور مهم و ضروری می باشد. ماشین آلات اختراع شده بین قطارها را نرم کرده، قعر جویک زراعت و قسماً بالای پشته را نرم و علف‌های بیگانه را نیست می کند. این دستاورد یکی از آسان کردن مشکلی مردم دهقان به حساب می رود. امروز 90% کارهای مکانیک کننده شده زراعت‌های پالزی، خصوصا تربوز، خربوز و کدو را در نظر داریم. این کارها 90%شون که با طور دستی اجرا کرده میشن و پیش از اون که ما این دستگاه رو، این ماشین آلات رو که ساخته به که خواجگی خلق پیشنهاد کردن، ما سراول که کارهای تحقیقاتی اجرا کردیم، که حالتی پرابلموی همین سوها را آموختیم که در حقیقت که پرابلم هست که این کارها بغیر از کارکردی خاک دیگر همه کارها به طور دستی اجرا می شود. البته اینجا مهنت زیاد رو طلب میکند، اینجا در قوه زیادی مهنت انسان رو طلب میکند که برای وقت زیاد رو طلب میکند و خرجات مبلغ زیاد رو طلب میکند که برای اجرا کردن همین کارهای، همین خصوصا همین کارکرد بین قطارهای زراعت‌های پالزی، از جمله برای نیست کردن علف‌های بیگانه، برای نوری دادن، برای کارکرد بین خاک بین اینها، همین کارها با دستی اجرا میشدن. و از طرف علما، خصوصا ما با همراهی استادان خود به خلاصه آمدیم که ماشین آلاتی که اختراع کنیم که و تحریزی کنیم که این ماشین آلات برای کمک هم کند برای از بین بردن انمی کارهای دستی بود. و در مدت 2 سال ما تحریزی کردیم، تحقیقات کردیم و در نتیجه تحریزی و تحقیقات ماشین آلات برای کارکردی بین قطارهای زراعت‌های پالزی که پیشنهاد کرده شد. و این ماشین آلات وقتی که ما در یک چند منطقه های جمهوری، خصوصا در خواجگی حیدری ناحیه رودکی، در خواجگی تعلیمی تجربوی شهری سوری نزد دانشگاه اگراری، در میدان کشتی زراعت‌های اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی، تجربه‌های صحرایی گذراندیم که استواری این ماشین که به طلبات‌های اگرتکنیکی پرورش این زراعت جوابگو میباشد یا نمیباشد. یکی از که عامل‌های جوابگو بودن این ماشین تحریزی شده بود. کلتیواتور نرم کننده و غذا دهنده در یک حرکت 3 عملیات را اجرا می نماید که عملیات یکمی آن با آلات‌های کاری تیغ یک طرفه برنده برای بریدن ریشه علف‌های بیگانه و نرم نمودن قبط بالای پشت زراعت می باشد. در عملیات اجرای کار دوم باشد با آلات کاری آماچک انکرگی با قعر جویک تا چقوری 18 سانتی متر نوری‌های مینرالی را وارد می نماید. عملیات سومی آن باشد با آلات کاری جویکشا برای کشادن جوی به خاطر آبمانی به زراعت خدمت می نماید. ماشین آلات تحریزی شده را ما در خواجگی حیدر در حدود 6.5 هکتار که تحقیقات کردیم، در زراعت کدو تحریزی کردیم که در بین قطارهای 3 متر پرورش می بود زراعت کدو. و ماشین آلات ما از روی طلبات ما اگرتکنیکی در بین قطارهای 3 متر که تحریزی شده، تجربه های صحرایی را اجرا کردیم و نتیجه نشان داد که در حالتی کارکردی بین قطارهای زراعت‌های پالزی علف‌های بیگانه را که در همون حدود که نیست و نابود کرد، زمین را نرم کرد. بهودی این کاری کلتیواتوری تحریزی شده در اون است که در بین قطارهای زراعت پالزی یک باره برای نرم کردن و در برابر نیست کردن علف‌های بیگانه
дар баробари майда кардани кулухҳо ки нуриҳои минералӣ ба қаъри хок додан буд ва инчунин ҳам нуриҳои минералиро мо ба қаъри хок ки дар ҳамин таҷрибаи саҳроӣ санҷида биромадем. нозукии кори ин мошин дар он буд ки бояд ки минтақаи муҳофизатии зироат бояд ҳифз карда шавад. барои он ки вақте ки мо мошиноолотҳоро таҳризӣ мекунем, яке аз омилҳои асосӣ ба талаботи агротехникии ҷавобгӯ будани мошиноолот бояд ки ба решаи зироат, ба худи ҳамун пояи зироат ки зарар оварда нашавад. хушбахтона ин талабот ҳам риоя карда шуд. решаи зироат эмин нигоҳ дошта шуд. дар муҳлати нашунамои зироат ки аз рӯи назорати кори мо ва назорат кардем ва ҳосилнокии хубам ба даст оварда шуд ва натиҷаҳо ки хуб буданд. баъд аз таҷрибаҳои саҳроӣ аз рӯи маълумотҳои ҷамъоварӣ карда шуда, аз рӯи тадқиқотҳои гузаронида шуда, аз рӯи натиҷаҳо маълум кардем ки майдашавии кулухпораҳо 95-98%-ро ташкил кард. нест кардани алафҳои бегона ки дар байни қаторҳои зироатҳои полезӣ 90%-ро ташкил кард, инчунин дар қаъри ҷӯяк ва барои ворид кардани нуриҳои минералӣ дар як гектар ки 30-35 килограмм нури минералиро аз рӯи танзими худи аппарати нуриандози мошин ки иҷро карда шуд ва як раванди технологии кори мошини он дигар буд ки барои бардоштани хок дар байни ҷӯяк буд ва ин амалиётро ки низ иҷро шуд барои минбаъда омонданӣ дар байни қаторҳои зироатҳои полезӣ буд. мошини номбурда андозаҳои нисбатан хурд дошта ба трактор бо тарзи овеза васл мешавад. беҳбудии мошини нармкунандаи ғизодиҳанда дар он аст ки барои то дароз шудани полаки зироатҳои полезӣ қабати болои пушта ва қаъри ҷӯяки обмониро нарм ва нуриҳои минералӣ ворид намуда истифода бурда мешавад. мошини таҳризшудаи мо бо тракторҳои синфи 1.4 ва 2 килонютон ки ин мошин тракторҳои ба монанди юто мегӯянд ё ки МТЗ-82 мегӯем ба таври овеза агрегат шуда метавонад инкишоф ёфтани зироат. ҳамон олотҳои корие ки дар байни қаторҳо теғҳои яктарафабур мегӯем, он олотҳо дар ҳамон давраи нашунамо ки гирифтан имконият пайдо кардан мумкин аст. барои ин ки вақте зироат чӣ қадар зиёд шуд, инкишоф меёбад, байни зироат полакаш давидан мегирад ва гирифта мешавад. барои ин ки вақте гирифта мешавад, фақат ҳамон қитъаи ки зироат намудагиро мо коркард мекунем. аз рӯи самаранокии иқтисодии кори мошин низ ки тадқиқот кардем ва муайян кардем ва аз ҷониби олимони соҳаи иқтисодиёт низ мо санадҳо ки гирифта шудагааст ва исбот шуд ки ин мошин дар як сол ба таври маҳсимӣ истифода бурда мешавад ки 270 соатро ташкил мекунад ин дар як гектар ва самаранокии иқтисодиш дар он аст ки дар як сол 205 кори одамро иваз мекунад. ин маъноро дорад ки мо дар 270 соати корие ки онро истифода мебарем, он равандҳои технологие ки барои коркари байни қаторҳо, майда кардан, хокро коркар кардани байни ҷӯякҳо, дигар равандҳо нест кардани алафҳои бегона, нурӣ додан ки дар умум 270 соатро ташкил мекунад ва аз рӯи меҳнати инсоният гирем агар 205 одамро корашро иваз мекунад. дар давраи ки тадқиқоти мо, таҷрибаҳои саҳроии гузарондагии мо муайян кардем дар ҳамон ҳолат 1 литр сӯзишвории мо ба 10 сомонӣ баробар буд ва 843 сомонӣ ки харҷи сӯзишвории мо баробар шуд ба 270 соат ё ки 205 одами ивазе ки иҷро карда шуд. ва албатта ман фикр мекунам ин бисёрам аз рӯи самаранокии иқтисодӣ ба худи хоҷагидорон, худи ба мардуми деҳқон ин бисёрам як дастоварди нек аст, як дастоварде аст ки барои деҳқон ки аз рӯи
хараҷоти иқтисодӣ самаранок мебошад ва аз ҷиҳати вақтам бисёр як хуб аст, аз ҷиҳати талаботи агротехникӣ, аз ҷиҳати масалан коркард кардан аз рӯи вай босифат мебошад. бартарии культиватори ҳамакораи ғизодиҳанда дар он аст ки тарзи васлшавиаш овеза буда, сифат ва самаранокии парвариши зироатҳоро беҳтар карда, ба сарфшавии хароҷоти энергетикӣ ҳам имконият медиҳад. таҳрезӣ ва конструксияи ин мошинолот аз якчанд корхонаҳои ҳам саноатӣ, ҳам истеҳсолию, ҳам институтҳои илмии тадқиқотӣ санъатҳои истифодабарии он гирифта шудааст. Чихеле ки дар боло истодем, аз ҷониби хоҷагии ана ҳамон таълимии таҷрибавии шаҳри Исори назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, аз ҷониби хоҷагии ки Ҳайдари ноҳияи Рӯдакӣ, аз ҷониби институти илмии тадқиқотӣ ва маркази механиконӣ ва илмӣ ва технологияи инноватсионӣ назди Академияи илмҳои кишоварзӣ, аз ҷониби санҷиши мошинолотҳои кишоварзӣ ин назди Вазорати кишоварзӣ, аз ҷониби корхонаи ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг Агротехсервис мо санъатҳо барои ба талабот ҷавобгӯ будан ва барои ба истифода додан ва барои истеҳсол кардани он аллакай санъатҳо дастрас кардем ва гирифтем ва ин мошин аллакай омода мебошад ва барои инро ба истеҳсолот ба роҳ мондан аллакай ҳамкориҳо ба корхонаи ҷамъияти дорои шаклаш пӯшидаи Агротехсервис ки дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, аллакай роҳбари ин корхона мо ҳамсӯҳбатам будем ва аз ҷониби раёсати донишгоҳ ҳам ане ки мутасаддиён рафтанд, мо суҳбат кардем. Онҳо гуфтанд ки мо имконият дорем ки аз рӯи фармоиши ҳамин хоҷагиҳои сабзавотпарвар мо метавонем ки ин мошинолотро сохта ане ки дастраси онҳо кунем. Албатта ин ҳамчун намуна мо ҳолем инро таҳризӣ кардем, сохтем. Ман умедвор ҳастам ки ин корхонаҳое ки хусусан корхонаи ҷумҳуриявии Агролизинг ва корхонаи Агротехсервис ва дигар корхонаҳое ҳастанд ки инро аз рӯи фармоиши ҳамин хоҷагиҳои деҳқона инро сохта ба онҳо дастрас кунанд. культиватори ҳамакораи ғизодиҳанда барои кор дар майдонҳои начандон калони хоҷагиҳои деҳқонии полезикор ва коркарди байни қатори зироатҳои полезӣ тавсия карда мешавад. албатта мо якчанд дастовардҳои дигар ҳам доштем. қабл аз ин мо якчанд мошинҳои муштарак ки ҳамроҳи устодҳо ане ки ихтироъ кардем ки он мошинолотҳо аллакай қисмати онҳо аллакай дар истеҳсолотам аз ҷониби хоҷагӣ баъзан хоҷагиҳо ҳамчун мошинолот истифода мебаранд ки онҳо ҳамчун мошинолотҳои энергосарфакунанда дар як раванди технологӣ якчанд амалиётро иҷро мекунанд. Масалан ба монанди барои кишти зироатҳои ғалладона, барои кишти такрорӣ яке аз иқдомҳои ҳамаҷонибаи сарвари давлат ҳам аст ки барои дар як замин якчанд ҳосилро ане ки ба даст овардан. иқдоми олимои факултаи механиконии кишоварзӣ ҳам буд ки барои ҳамин амалӣ гаштани иқдомҳои сарвари давлат, ташаббусҳои сарвари давлат ане ки таҳризӣ кардани анҳамин мошинолотҳо барои кишти такрорӣ буд. барои кишти такрориро ане ки мо мошинолотҳое ки масалан якбора ҳам коркарди хок, ҳам кишт, ҳам нурӣ додан, ҳам тахту ҳамвор кардани заминро иҷро мекунанд, он мошинолотро ане ки таҳризӣ кардем ва пешкаши хоҷагидоронам кардем ки метавонанд бисёри хоҷагидоронам ане ки аллакай аз ин мошинолотҳо аллакай баҳра бурда истоданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар кишвари мо бо назардошти гуногуншаклӣ ва мураккабии релеф, хок, шароити агроиқлимӣ ва нурасоии воситаҳои техникӣ, амалиётҳои технологии парвариши зироатҳои полезӣ ба ғайр аз коркарди асосии хок дастӣ иҷро карда мешаванд.
این حالت البته باعث زیادشوی خراجات انرژتیکی و بلندشوی ارزش اصلی محصولات استحصال شده می‌گردد. برای تامین ثمرانوکی استحصال زراعت‌های کشاورزی از جمله زراعت‌های پالایزی سطح کارهای مکانیک کنانیده شده را بلند برداشتن لازم می‌آید. این کلتیواتور یکی از پرابلم و یکی از کمبودی‌هایی که در استحصالات کشاورزی برای از بین بردن مهنت دستی و به طور مکانیکی اجرا شدن همین ساحه بود. ما این دستاورد رو به آزمون پیشنهاد کردیم و از جانب حکمان که جای اول رو اشغال کردیم در دانشگاه و دور دوم نهایی‌ای بود و این چنین در دور نهایی‌ای هم جای اول رو اشغال کردیم و دور سوم آزمون مذکور در دور شهری بود در ماه سپتامبر سال 2024 و در دور شهری باشد سزاوار جوی دوم گشتم. همینطور به دور جمهوری راه یافتیم. در دور جمهوری نیز از روی همین دستاورد که برای آسان کردن خواجگی خلق بود ما از روی همین برآمد کرده که خود اساس نکنین همین ماشین آلات را به اعضای حکمان پیشنهاد کردیم و از جانب اعضای حکمان هم نیز بهاگذاری هم کرده شد و جوی سوم داده شد. نارسایی برخی از ماشین‌های کشاورزی به شرایط تاجیکستان مطابق دیده می‌شود. طرح‌ریزی و استحصال سریوی ماشین آلات‌های نوی به طلبات زمان موافق در یکی از کارخانه‌های وطنی با نظر داشتی در آینده استحصال سیلشمار آنها، مناسب کنانی مشخصات و رجه کاری آنها وظیفه آینده‌دار برای علم اگرو انرژی به شمار می‌رود. زراعت‌های پالایزی در مسافه بین 3 متر پرورش کرده میشوند و همین کلتیواتوری که ما طرحریزی کردیم همین کلتیواتور هم که محض برای بین از روی طلبات‌های اگر تکنیکی برای بین خطورهای زراعت پالایزی طرحریزی شدگی است. این کلتیواتور اساساً از بردن برای گرفتن نوری‌های مینرالی، قبروی نوری‌گذران، اپارات نوری‌گذران، اوموچکو و اکوچ نگنه که جوالات کوری جویکاش تیغ‌های یک طرفه بور آویزه برای پیوست شدن با تراکتور و دو چرخی نسخه کننده که عبارت می باشد. وظیفه همین کلتیواتور اساساً برای در بین انمی قطارها که بین قطارها زراعت‌های پالایزی در مسافه برای با نظرگیری منطقه محافظتی زراعت که در مسافه 3 متر و 47 سانتی متر انمی بین قطارها را توسط آلات‌های کاری تیغ‌های یک طرفه بور که این آلات‌های تیغ‌های یک طرفه بور درازیشون 60 سانتی متر را تشکیل میکند با همدیگر دو قطار داره با همدیگر بریده میگذرد انما علفی که در بین علف‌های بیگانه که در بین انم زراعت نش میزند کلان میشود همون را نست و نابود کردن و یک بار زمین رو در چقوری تا 14 سانتی متر انمی آلات‌های کاری نرم کرده حرکت کرده می رود. یک بردون ما 30 کیلوگرم نوری رو جوی کردن ممکن است. وقتی که چرخ در میزند توسط چپ که چپ ها حرکت رو گرفته نوری رو به قبر گذرانده توسط آلات کاری خود اوموچک نوری انداز در قعر جویک در داخل جویک در نیشیبی جویک در چقوری تا 14-15 سانتی متر نوری را ریخته زیر خاک کرده میگذرد و میرود. به خاطر آن که برای نوری رو برای آن که میتد همچون غذا برای انکشاف یافتن زراعت که خدمت میکنه. کلتیواتور مذکور به 3 نقطه به طور آویزه اگریگات شده تنظیم آلات‌های کاری آنها توسط کشک‌های خود آویزه تراکتور که به تنظیم در آورده میشه. چقوری کارکرد آلات‌های کاری باشد توسط سیستم هیدرولیکی تراکتورها در اتاق اداره کنی خود تراکتورها که برای چقور وارد شدن و به تنظیم در آوردنش توسط همون سیستم هیدرولیکی و قسم آویزه آن
که اداره کرده می شود. کلتیواتر طرحریزی شده از جانب مرکز ملی و پتنت اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان صاحب 2 پتنت شده. یک پتنتش برای تکنولوژی کارکرد بین قطارها و همین ماشین، دوم پتنتش برای قسم کنسترکتوری همین ماشین که پتنت گرفته شده است، که این ماشین برای به طلبات بودن که برای کارکرد بین قطارهای زراعتی پولیزی می باشد. طور معلوم گردید محصولناکی مهنت دستی نسبت به استفاده تکنولوژی کارکرد خاک خیلی کم می باشد. با فرضیه متخصصان به استحصالات وارد کردن کلتیواتور یونیورسالی برای کارکرد بین قطار زراعت‌های پولیزی کار خواجگیداران را نه تنها آسان می کند بلکه دهچند رشد داده حاصلناکی و با صفتی محصولات را نیز تامین می نماید.